don't for ya duma memende be omo kwa koto aba koyi nipa numu a etwa ni esi ayi ne fo no beto omo so aba ye tete se nipa bi no ma yo madwene se akansie no enu memenda de ne so betwiase o matwiasan no makota bi no machi eye hemfo a ye be kone yakwa kodi mu nkomo anwumre PURC empanifo ne semtrofo edin komo bi anwumre National Buffer Stock Company empanifo so de aba betu gwa se eka bi abede da honom no omuguso ye ntutu ye so beti saka ne nyina e de free honom nyame ya adomo a NPP amanyoko na bato a wokoto ayi empanifo bi no asone so no empanifo be frase bi a woka nsamfa opani ba ko bi Observe for Edinburgh crossover ne akosunyan ye nuanom Sompa 98.9 FM wo matena ye ya tese nsu ato e sunyan e ma ne tete ne sa akoda bi a wadi mfie num nsu no ede ne kɔ na akwakosi ni ye be kosunyan ne akwakodi nkomo achiamehene abadi akire e wo NDC amanyoko no ye wura basental e na e kasa asem bi a ode amaye no anwumre ye be kirekire Observe for weni afoforo pinu an ya kekese ne se kase ababi a wo bia no anwumre ye ba ne de aba be sommo ye de aseda ma Universal Natural Clinic o se menka ncho se yintini ene dompe no mu a abusuanko ba bia me nkonko Jose Kende odo ne kire matena ya dompe ne betoa obesa so anante bio ena mizo ne 5G ne yeguso aye nonom wo de bokase yeso a ebe o depa 3A Herbal Center so ede 3A cool capsules abadwa so a se koko padia onya 3A cool capsules ebetutu ase na hyiase ede ama 21st clinic so ye sciatica expert ya oto asesa no a etwetwe wo ne nyina odo ho adwuma ba be hye yensa ye beye ede ama wo abusuafo wo ma ena eta ye ti ama ye vemu a ba bia wo bia na nwumre ye timi aba na ya ba be somwo be de ede na ya bo amale bia boga nwumre mene nana kwabena kese abusafo enye Brenda Finsam ne yenkomo ankasa emfa emamo yedemo hyase e de free Ghana yengomasua ho nsensem na se de munim deda no yenim se ya chacha for mo kira de we colleges of education ahodo a kanete to wonom ne ye friend se teacher training colleges ahodo no no abusafo mo do mo nkuku ene omo nkaka agufom ne nyina e yo market ya ho nkoma a omo ene atena ya e hwa apade ho nsensem edidi a ase enhye dan CP enhye dan ko ya chese we twene ha na we atwene ha we twene ha we na we atwene ha wo mo ehu ba bi e kwa kosie bia enam so mo do mo nkuku no mo nkaka agufom National Labour Commission mpenimfo bam ebe ne so mbetena se no ma siesie asem no se beye na entiase beye adwuma ma chechefu yi asaso akwakoyo mo adwuma na bem prensa so a wono mo kokosia ye nyina no na asaso akwakoye manso we chese wodi bem we suso chese wodi bem e ma hwetere samsa e no mode enkomo no kokogu ye na enumo ni atete sabosome August ya ebe wieye na ka chechefo no mo kira de o ye teacher training colleges awudo no mo ani da kwan se wo mo aketua beba enfo ani yetuate a wo mo ewu mu no enumu ni akwa akotete sa tena ya ehwe Ghana ngomasua ho nsensem so ahye controller and accountant general mpenimfo se nani kire ya sa chechefo ni nyina aban emfa eye nensa ento o marketua se so mo anya adwuma o mo ensem fata se sempo na se kapre bi aban edema wunum yate ne se ye no na so perfect ensem for penspedu kata remnant ye say yemo pra chechefo yi ne ekobisa wonum sa nyambia no wo matia na se na mo abaye tuo nie opani prince obehema and ye peni kwanchefa woda colleges of education teachers association of Ghana ye twene tia for ne se sitage ye no edin komo e mo no so ne nsem ode tu ye ne mo nie now once a ministry no yenya opportunity to engage with the minister directly na on my regions in tia oye no I think that in fairness, no, I wouldn't say there may be some other the opportunity to meet with him near regions then we'll be in a position to draw that conclusion. As was strike no illegal and then employer not punish you by salary forfeiture. Sometimes a bit state no can decide to freeze your employment. And then consequently, you can you can be imprisoned or something like that. But as we speak now, no, a National Labour Commission and now the right to declare the status, the legal or illegal status of any given strike. And now National Labour Commission no is yet to make that pronouncement. With all due respect to your ministry, no, omuna representative abai, omuna employee, omuna ichiaeka, and all of that, no. Not even His Excellency President Akufo-Addo has the right to, as it were,
do the work, so to speak, and say obey declare strike be legal and not illegal. And so for now, no yet we think National Labour Commission pronounce your strike not illegal. So we shall more ruling come with the bar out the last time. I bet then I will illegal strike not uncompelled at the call of now appealing to us. So we should rather go and consult with our members and what have you. You know, I think something for way a penny quancher for our colleges of education teachers association of Ghana eternity can say sitagekuno annual or penny prince of Behima and yeten canina your matuatia womoko ya and I'm so mentity abatos on performance center for pronounce say or market you abusumimo abai eden in sakwakoto so and omoche say abai to sana monwa enye womatuatia na womu National Labour Commission and penny for ya a sharp idea once and some gitum so mo fa kwan so pa na omo ede etuate na ehihye so ntomri aban adwene sa kwan so enye yekra ye was hansen mu adom kuma no so afrase ya wo kansen bi ede fa ho na marase betwane ede ma ade se ye wa catching off wo kwa Ghana marase betwamu so abadwako ye hwe nguma sua ho nsem so no pani wodimu akotire ye pia